Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Tai keren aku pakai estuk komiti gitu ni, waktu duduk ini asyik ni rai. Kamat ke beningkong tolong bah harga tinggi deh bat ke department nak kalian jom ke building bylaws. Hakaba nak kalian ia mencat bakul i lawan rak ia kawin ki agenda ba kata kolong ban ngindon la ka jong ka authority ka bangila ai kerteng ke Khasi Hills Building and Structure Regulatory Authority kani ka authority kalong ban haki jingede ban ai yaki building permission haki jaka ki bahap ko ka jurisdiction ka district council kumba filaktip bagawat nakaliam jo ka sarkaru kala ada notify ba ka building bylaws kapan petrikam daga muda kan trikam betik tang haki tu ki jaka ki bahap ko ka muda dan raya itu kita kiba like nak muda, kamu kiba hak atau ke jurisdiction doka district council pa, kin apply ke building permission nang nak district council, kenang baka jintrekam pa, karena kebanyak daya nanti nanti kadang ngilang menjur kita kesini haka isi bagi don mekanik hasil Building and Structure Regulatory Authority. Maka dia ni ke authority haka ban isu yaki building permission. Si kalau mau mer bermain nak pada KHEDC. Marka ni kedai kawin ni ki isu kita la sateng bat keba la pun hijmut ai bat bah hakini sistem ki balada. Di kerai jom ke isi minda resmi kalau bahagian bangila dep ban kuliah banyak study di notification bagi order jom ke sarkar celah Pakistan di balada bat khamtam hadin jom ke notification jom sitarik urambha Februari ajar ndai ke babatai kumni ba la kelas la ni la pentah ya ke ki authority kat kum ke beningkong ki area ki bahap ki banhap aga muda ki balongi municipal areas but scheme areas but baap pada ki ADCs autonomous district councils nak benda ki area syabar jom kita labot syabar jom ki municipal but scheme areas de habangi la ayo ban kuliah banyak dan study bahaya kan ia notification mission ba kadang dan bun ki jinduna di Jakarta khamtam ba kabu ba district council kan ju implement ya ki bylaws ba la frame dan pemuda de nomor ba ni la yo jindip ba la yo ba ni slot dalam ding la yo unofficially ban ye kendo but minister in charge of urban affairs kedan benda ke jingkat nak kalian dah jumlah sarkar celah ban rak no ek draft bylaws ki pertama ajar arko de ke ek bangi rai minta reski kolong ba hak cakap jong kebangin pensiun nungrim ya ke buat ke jongi kalau jok ni notification jong resmi meledap setiap Februari ajar kena ingin let high bed check the Town and Country Planning Act 1973 kum ka tenrai jom ka anya ne ka source of law ngin shim ya kini ya ka buat ka jongi na ka take act hakaba ka district council kan dei ka way na ki authority ban issue ya ki building permission da ka ka don no ya la ka jong ka regulatory authority but kumju lagi jong ki bylaws ka bobot ba ngim dei show ki ban implement ye ki bylaws jong ka muda hendrai bangin frame
adopt ilaki jongki bylaws. Tiban sedang ia kadang proses kemudian mentara sini lah syamika sin jam ke peningkong dah ke isi kalau menjur mentara sini bagi dono ia kene ke di Khasi Hills Building and Structure Regulatory Authority. But sisin ba kuban juga patat ika jingkli jong sisin bangladon kene ke authority kamut kadai lu kuban long technically very strong in don ya ki expertise nak kalian jong ki engineer, structural engineer, architect nang taki brio ki bay day but safety norms jong ki building wat kum kita ki ke kamut kani kan long authority kaman klaim ba technically kenang ba ki kani ka wangi I menta ka jingmi jong ki building habar kom ka ba pathar ka ba julum ba khandan ka jing kano ka regulation ngin lam pensangnya ba hakajo ko por ba kidie ki nongshna ya ki building baro kin submit lani kin wan hapo kejing penyat jong ni authority tap ke chong shibun haka ke ba kani ke authority kan recommend andrei ingin kejing persang ka jongi ke lomba kan long nominal ke ban duna shibun kenang ba kan nom dan kanu kejing khia hopat ba kamtam ingin apa ni pair apa ki building ki bolong purely residential but nanti boleh ki jingtai ki lifeline building ki bolong commercial Kebab.com kalau mantar sengi lah sini ke sedang dan ni constitute choi ke authority. Mo the yakini matters of detail in I ni authority. Dan mereka way ke principle ke basi apply berabor ke deka ngirim ke zoning plan ke. Ke zoning plan ke mut ni rai kanu ke commercial area. Kanu ke semi commercial area. Kanu ke belum purely residential area. Kita kirim ki guidelines for ilawan ra ke isi lah si kan long kasin ke beningkong ba ilawan ra lut ya ke dur kadar ke basisya jong ke Khasi Hill District Establishment and Management and Control of Market Regulation Act 1979 kani ga act kadon la ke jong ke bor kumnu bantai ki yo ki hat ki bahap atau ke jurisdiction jongka district council. Dan nang ni syakmat ni ai bor ke department bahkan penteri kamno ya kan ka akat kumka spirit ke jongka ha ka ba kiladon ki kindon ki rule ki kendon ki ban notify lembaga department ha ka jinge dei bat ki yo ki hat ki bahap atau ka jurisdiction jongka district council. Ka wepat kabat kaba ngelawan rak nak kalian bersama kaba ham kongsan bakata kalong kajing pentrikam ya ka Meghalaya Land Survey Records Preparation Act 1980 kaba lengba ka section 3 ka state government kala aibor ha ka district council ban le ia ka survey demarcation define but ki records na ka benta ki jaka ki bahap apa put usah joka district council but mentangi larai ba lengba ka ni ka lengba ka ni section 3 ngin pentri kam no shwa ha ki jaka ki bahap bak ke interstate border kemudian haki jaka ki badan haka border area paro ngihapan sedang no ekani kenang ba nginyo ya ki records ki babiang haki jingedai bak itu ki jaka ki badan kamtam haki jaka ki badan dispute bak ki wepat ki state te ngatarai kani kan yarap sibun ban penscam ban pentikena ya ki jaka ki jungi ki badan ha ke border area ka step bah baka isu jongka border dispute kalau ka isu ke balas slam ha bahwa ke state government hadu mentaro ka patla mo kita lihat ke jungi kera
Dan rengi nak kalian juga district council kat kebuar ke ba ngingi don mentangin petrikam ha ke ba lembaga ni survey ke ba nginle kamu bagi jaka ki jogi ban peti kenai ki jaka ki jogi kamtam ha ki border area namar kumo fitip ki breu ki jogi ki basyom ha ki time border ki lasak penbor ha ke sarkar Assam ban register ki jaka ki jogi ba sarkar Assam dena ta kadau kaso kani kan long ka jinduk nong ka bakra yangi kum ka cai benriu ba kum ka state ni berawe hak jigede bi jaka puta ki badan haka haki border area te ya kani ngin petrikam no nang ba baru kitu ki jaka ki badan haka border kila bandon laki kot ki sta ki biang ban prinsipnya bagi di jaka ki ba hapo jurisdiction jangka hasil atau mas district council